Halo guys, ketemu lagi di Mam Abil Channel. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, thank you ya guys. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya guys, agar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Jadi di video kali ini Mam Abil mau unboxing folding table ya. Ini Mam Abil beli di Mitra 10. Buat kalian yang penasaran dengan video ini, langsung aja yuk kita tonton videonya sama-sama. Happy watching. Hai guys, jadi ini Mam Abil baru pulang ya dari Mitra 10. Ini barangnya langsung dibuka Papa Abil. Langsung aja mau kita pasang ke dinding ya guys. Jadi tujuan Mama Abil beli meja ini karena meja yang satunya itu sudah ada, tapi meja itu sudah bisa dijangkau tangan Abil guys. Sekarang Abil sudah tinggi, tangannya juga udah kemana-mana, udah bisa ngambil barang-barang yang ada di meja. Nah, jadi meja ini mau diletakin laptop nantinya. Nanti kalau misalkan Papa Abil nggak kerja, laptopnya bisa diletakin di meja ini, meja dinding. Nah, jadi ini mau kita pasang agak tinggi ya guys, supaya Abil nggak bisa jangkau. Karena di sini mau diletakin laptop ataupun minum-minuman gitu. Dan meja ini bisa dilipat guys, jadi kalau kita sedang nggak pakai bisa kita lipat di dinding, jadi ruangan itu terlihat luas ya guys. Nah, ini cocok banget untuk rumah minimalis atau rumah kecil lah ya, seperti rumah Abil. Di Mitra 10 ini tersedia dua warna ya guys, ada warna putih terus ada warna oak itu coklat gitu, coklat ketuaan, tapi aku pilih yang warna putih. Ini Mam Abil letak di kamar dulu ya guys, karena dia mau ganggu guys, takutnya bahaya karena ada bor dan listriknya lagi nyala. Jadi Mam Abil letakin Abil di kamar dulu ya guys. Jadi kami berdua nih sama Papa Abil. Sekarang kita mau nandain dulu di dinding ya guys, kita tandain dulu mana yang mau dibor. Nah, ini dia guys, ini Bapak Abil ya yang bor. Untuk harganya itu bervarian ya guys, karena banyak motif, banyak model, dan juga tergantung ukuran panjangnya ya guys. Kalau punya Mam Abil ini harganya 200.000 guys. Untuk tipe yang panjang ini, yang meja lipat ini udah sama besinya ya guys, atau bracket udah menyatu. Jadi kita cuma pasang aja ini baut-bautnya sama piser, dan juga kita bor sendiri ya. Pastikan kalian punya bor di rumah. Untuk folding shape ini udah sama baut dan piser ya guys, jadi kita hanya butuh bor aja, dan pastinya kita butuh dinding ya buat nempelin di dinding. Nah, ini ya guys, ini kardusnya seperti ini guys, tapi Mama Abil belinya di Mitra 10 ya guys. Di Informa juga ada, ini di AS Hardware ada, apalagi di IKEA juga ada, tapi Mama Abil pilih Mitra 10 karena dekat banget dengan rumah. Di Mister DIY ini kalau nggak salah juga ada, tapi yang kecil-kecil ya, yang hanya bracket-bracketnya aja, papan-papan yang kecil gitu, yang besar-besar gini nggak ada. Buat kalian yang belum mengaktifkan lonceng notifikasi, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya guys. Ini Mama Abil masih lanjut nih, mau nyapu dulu guys, karena ini banyak banget debu ya guys habis ngebor ini tadi. Nah, ini udah selesai guys, tinggal dipasang nih mejanya. Meja ini multifungsi ya guys, sesuaikan dengan kebutuhan kalian guys. Kalau kalian mau pasang bunga bisa, kalau mau dipasang-pasang foto-foto gitu juga bisa ya. Tapi Mam Abil ini buat letakin laptop guys, biar nggak bisa dijangkau Abil.
Lanjut lagi guys, ini masih ngebor ya guys. Ini Mam Abil masih megangin mejanya karena kalau sendirian nggak bisa guys. Nih, ini tugas aku, ini megangin meja, Papa Abil ngebor. Ini Mam Abil mute ya videonya. Sebenarnya Abil ada nangis guys karena dia lagi di kamar. Gak berasa ya guys, udah menit ke 5 menit 25 detik guys. Ini belum selesai juga guys, masih lanjut ngebor guys, karena kata Bapak Abil susah yang di tengah itu buat dibor karena ada besinya ya guys. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.